Sastojci za slatki uskršnji kruh. Šezdeset dekagrama glatkog brašna. 32 dekagrama oštrog brašna. 2 žlice šećera. 2 male žličice soli. 1 kvasac. 2 žumanjka. Pola litre mlijeka. 1,5 deciliter ulja. Suhe sastojke, brašno, šećer, kvasac i sol stavljamo u veliku zdjelu. Sve sastojke pomiješamo. Napravimo rupu u sredini. Dodajemo žumanjke, a zatim mlijeko. Sve zajedno promiješamo. Dodajemo pomalo ulja i miješimo. Pokrivamo tijesto da naraste. Pravimo ukras. Stavljamo kruh u kalup i premazujemo bjelanjkom. Pečemo u pećnici 35 minuta na 200 stupnjeva. Gotovi kruh premažemo slatkom vodom. Ovo je uskršnji kruh po receptu moje bake Marije.